Selamat malam guys. Sate ayam kambing Madura. Izin nge YouTube ya bang ya. Izin. Jalan Tipar Cakung, Sukapura, Jakarta Utara. Depan bengkel Mitra Jaya. Atau wah ini guys, Alfamart. Bang, beli apa bang? 5X beli sate. Mantap. Tepatnya depan teras toko HP. Guys, toko HP guys. Guys. Kambing berapa bang harga bang? 26.000 ya bang ya. Kalau ayam 21.000 guys. Langganan saya guys. Rasanya nikmat. Mantap. Nah, ini guys, abangnya guys. Udah lama nih guys. Berapa lama bang? Lama orangnya. Hah? Udah lama bang ya, saya juga lupa nih bang ya. Waktu pertama buka bang ya. Udah 2 tahun udah ada bang ya. Ya bang ya. 2 bulan saya. Bang ya bang ya. Sate Madura. Lihat yang bakar-bakar. Nih guys, serem nih guys. Nih. Untuk arangnya aja pakai celurit guys. 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 Beli sate ya bang ya. Ultraman beli sate. 5X bang terus. 5X beli sate. Guys. Suka sate bang? Sate apa bang? Kambing. Kambing bang. Kambing. Banyak guys. Dari belakang. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sate Madura, Jalan Tipar Cakung, samping Alfamart.